Marakat king kalaraman ngalang Yesus San Pedro may kibagya King ginunganing kegas nan maestrong niwala ka gikas ko na daptan ko ali sumala iniben nanaping Yesus Itang kang Pedro timbulag ngang oras lang tulawo ing alas 4 ding manok alingad mo ko ibugos alang salang makatlo Ika kung pamantingad mo ipiniting pa itwa mo karing kakung utang kaku ali kenge balungan